Entumwa ya Pulezidenti mu disitulikiti ya Kikuubo Goodwin Angalia ayebembiremu okutolanisa abeebembezi b'obukiiko bw'abashohi aha myaro ya Nkondo y'okubanza, Nkondo ya kabiri, Nyawaiga na Sebigoro nk'oku Pulezidenti Museveni yaragiire. Tutaga bize tuli mu kalulu but mu byona komite egenda tuyamba okwihawo ababaire basuha kubi ejja n'okulimitinga abasoyi buli landing site kwetaga ebyalo 37 abakozi 10. So komite egenda n'otuyamba kwihawo abantu ababaire mbasohera mbali nsumaki zizalira. Angalia agambira abashohi ngo Pulezidenti Museveni nayenda abashohi betereze rero gavumenti bayambe okureba ngo bagindwa mu kyango. President akagaba directive yagamba tube na chairman, tube na vice, tube na public secretary, tube na youth representative, tube na women representative, tube na defense. So landing site kwetaga abantu ababe ire ntukoma abakuru abagenda kwebembera abutebe obwa ebyobusohi ijo tukakoma aba district na aba sub county ebuli igombora kyalero tukoma abamwaro so turabiremu amyaro kyalero twakakoraho emyaro esatu tubyagenda kumalira no gwakana kyalero then ntukoma abakulembezi bahamwaro. Angalia ashabira abeebembezi b'obukiiko abatorinwe okureba ngo abashohi bona bayejunise bikwate by'ikirizibwa mu nyanja. Abeebembezi abatorinwe harimu chairman w'omwaro, omuhozi we, omuhandiki ow'ebyokwerinda, ow'ebyomakuru hamwe n'abajwekirwa b'abashohi aha bukiiko. Emyaro mulingo bantu bakendi bakomplaininga nti abaserikali n'abananchi bali mu nso hambi bakore bakutunga bizibiti nebalema kulinda enyanja yaitu. Kino kintu bakakigambira President agendere bulisa yajja hoima mugambira kimu yajja kikuwe bamugambira kindi kimati yachwamu obusobozi kubugarura icwe eka nakachuke tukuzo lwalero nkonkala bansubira kagenda kola bulungi kubanga nange wendi mabega wakachiko ako tukotoka kola bulungi buli kimu kyonna tuteka kitambuza bulungi tulina kulongosa ennyanja nga bwe kyetagisibwa. Gashoka Ambrose Nwagaba Katoto.